Navuye Kigali nje Nyagatare n'amaguru nagiye mu Bugande banera inda nakoze mu kabari membwe ibihumbi 20 nakinye muri filimi ya Papa Sava naho baranyirukana bazogere Rosine byagenze gute ndagusubizwa gatoya muri 1995 rwaje kubabona izuba vukira mu karere ka Ruhango gusaba baje kumukira mu karere ka Kayonza abari naho akurira ubwo rero yigaga muri senior yaje guhura n'ibyago bikomeye cyane ise umubyaraza kuba yitsaba Imana ndetse bituma amashuri we ahagarikira aho ngaho byabaye ngombwa ko rero hagana 2014 yerekeza mu gihugu cya Uganda gushaka ubuzima gusa ubwo ari mu gihugu cya Uganda yahuye n'umugabo wita umusore amubeshya urukundo amusezeranya ko bazabana ndetse biza kurangira baryamanye anamutera inda uwo musore rero cyangwa se uwo mugabo yabwiye Rosine ko ashaka kumugira umugore wa kabiri Rosine arabyanga ndetse biba ngombwa yuko ava mu gihugu cya Uganda aza kubagaruka mu gihugu cy'u Rwanda yageze rero mu gihugu cy'u Rwanda rihiringa ari kunengaza kubona akaze gukora mu kabari ndetse mu kabari yatangiye ahembwa ibihumbi 20 gusa kubera gukora cyane aza kugera ku mushara w'ibihumbi 100 2016 bifashwemo na mubyara we yinje mu bugenewe gukina filime umenya muri City Media Papa Sava gusa muri Papa Sava nyuma yaje kuba yirukanwa ku mpamvu azitamenyekanye hanyuma muri uku kwezi 2026 kuva ku itariki 12 kugeza ku itariki 15 yakoze urugendo ruva i Kigali rwerekeza i Nyagatare aho rero yarari mu bukangurambaga bwo kusanya ibikoresho by'isuku byifashishwa n'abakobwa by'umwihariko padize igihe bari mu mihango ariko ibyo bikoresho yabikusanyirizaga abana b'abakobwa baturuka mu miryango yikennye yari irinze yari kunenga bikesha guhozaho yikura kure habe agera kure heza n'ubwo urugendo arugikomeje bamwita bazogere Rosine ngira muri comments hanyuma ubwire icyamamare wifuze ko twazagarukaho ubutaha bazogere Rosine nyitsahozo.